Biziwe ngifuna ukwazi. Na umuntu otsheja izinto uzakwazi ukuthi ipensela yakho otlola ngayo ngaphakathi nomsizi. Umsizi lo ubizwa ngegraphite. Igraphite le thiwa ke ungakhona ukuthi utlole isikhathi eside khulu ungatlola amagama angehla kuka 45,000 ngaphambi koba ipensela leyo igraphite yayo iphele. Nofana ke na umuntu othalelako ungathalela 35 miles ubude. Ngiyayithatha ama-miles kwaletha kuma-kilometers ngaba yi-56 kilometers soluthalela ngepensela ingakapheli. Kukuthabulula umkhumbulo nje ukuthi into ezingatshejekiko kuzithi rhedlu uzitsheje khudlwana. Biziwe ngifuna ukwazi. Anga emkhanyweni uzwe amandla. Ikwekwezi FM Izinto zimoto yo ikuphethe butshelela. Kukhanya